Iyah tanyo hek tat ka gejaga tanyo. Ancu tapak jaro, ancu tapak gaki, hana gu peduli kenong sipak bakgop, han gu peduli kenong tenak bakgop. Demi untuk membesarkan kita. Nyo jino yah tanyo hanali. Untuk tabalah jasa yah tanyo de uronyo. Tapupui bacit deca yah tanyo. Yah tanyo hana sumayang. Munyo takadha sumayang yah tanyo hana mungkin. Sebab tanyo pi hana sumayang. Jadi kibancit tapupui rot desa tinggal sumayang mentong. Caranya bagaimana? Tatulak pidiyah mentong. Jadi lehnyan bang kiban bang tulak ke kah tulak ke bang. Nyo bang. Untuk bang tulak ke kah tulak ke bang. Be untuk le bang tulak ke kah puau. Wahaya kah? Okey ya? Jut tulak ju. Kiban cara bang padi igo tak pulang tinggal hitung. Iyahkah padi umu 65. Ya bang 65. Berarti munyo 65 potong balik 15 ton, 30 ton. Berarti iyah saja 50 ton hana kesumayang. Mam munyo 50 ton padi pediah, tak kaji siton nilai. Siton padi urau, lertuh 60 urau. Lertuh 60 urau kali 5 buah watai. Serobel 800. Untuk cuba etong lah, belum ikut etong le tengah malam. Serobel 800 buah watai. Ya, serobel 800 buah watai, sabah mut. Sabah mut yang sikai, 2 kai. 2 buah peluk susu. 2 kai. Kai tahu, kai. Kul. Kai tu ni. Nah, sabah peluk susu, sabah mutnya lebih kurang 2 kai. Berarti 2 kai kali serobel 800. Padit. Lerobel 6. Betul. Lerobel 600 bagi put. Sebab siare put kai. Dah itu. Seare put kai. Ngerti? Siare put kai metemu bereh berarti si kurang retuh are. Si kurang retuh are bagi si kurang. Sabosak si kurang are. 9 bambu. Menjadi 100 sak. Tak pegah lagi nyanyi dah mengak bagah. Berarti untuk siton pidiyah sumayang yah tanyo payah tulak seretuh bosak. Manyo yang kana tungku cik 10 bosak kiban tak tulak 10 go. Bang tulak ke kah 10 go, kah tulak ke bang 10 go, berarti siton. Berarti munyo 50 ton, 500 go. Mak ai tak tulak, tahu jujui le. Oh lah kan? Udah mulai. Ho jungannya duk begat. Nak katung itu mayang, anak kutung oh bang. Kaji lagi nyanju. Cik anak katu mayang begatung. Bismillahirrahmanirrahim.